Mayap ayabak po kaya katamungan ang makiramdam kareng radyo at manalbeking online live streaming. Pag masusyan tayang yeni ing banal a misa para king solemnidad ng San Fernando, Ari at Patulunan ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga. Iyabetala naman po kaniting misa ring makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan ning Metropolitan Cathedral of San Fernando, Alice Magno, Carmelita Milet Vergara Ocampo and family, Corazon Reyes, Dalia Dizon at Ingkayang Familia, Emelita Takashima, Emily and Anarin Pare at Ingkayang Familia, Erlinda Salazar Puno, James Pasamonte, Leonet Veray, Luz Cruz, Maylene Ferreras Abelia, Mr. and Mrs. Johnny A. Sampo and family, Mirna Santos, Rebecca Kiambao, Rose Feliciano and the Morning Girls, St. Ferdinand Medical Arts Building, St. Francis Academy. Para king kayadwanan ng R.B. Carlos, Asuncion Gueco, Donald Paul Dizon, Elise Joy at Martin Rico Enriquez, James Pingul Castro, John Kenneth Nuki and Valerie Apple Balagtas, Lita Guanlao, Lois Singyan, Nico at Abigail Pangilinan, Richmond Añasete, Rolly Franz Jerome Isip, Roman Pelayo at Ingkayang Familia, Sol at Maribel Sagum at Ingkayang Familia, Sunny at Myla Amorao at Ingkayang Familia, Vincent Christopher Pare, Winston Joseph Gonzalez Cruz, para king kebaita ng Reverend Father Fernando David. Para king malagwan ng Kapaldanan, Catherine Garcia, Christine Embalia, Conchita Concepcion, Dolores Pare, Evelyn Santos, Joshua Dave Alhambra, Lenny Papio, Mati Concepcion, Michael Macapagal, Nova Joaquin, Orlando at Jonas Manarang, Paz de Jesus, Perry Dairit, Renato David, Reynaldo Fontanilla, Rosario Caingat, Rowena Esteban, Victorina Galang, para king kaladwan ng Aurora David, Aurora Pascual, Danilo Garcia, Edwin Magtoto, Edwina Magtoto, Elmer Ferreras, Emiliano Gutierrez Sr., Erlinda de la Cruz Paulo, Fidel Martinez, Francisco Valencia, Ian Joshua Gando, Joel Rodriguez, Joel Reyes, Leonardo Figueroa, Leonila Anisete, Linda Gadi David, Maxima Manabat, Maximo and Cecilia Arcilia, Narciso Dogok Ganya Jr., Remedios Isip, Roberto Isip, Romeo Manabat Sr., Vincent Sobel Sagum, at Ding Maldang Kaladwaking Purgatorio. Ingke katamo pong kapag masusyan ning banal a Eucharistia, panimunan ng Reverend Father Angel Amir R. Gamboa, Cora Paroko, ning Parish of the Blessed Trinity, Pilar Village, City of San Fernando, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni ing dalit a pamuklat. Mipuri ka San Fernando mal, ketang lagyo ni pabanalan, tuwid ka patron ning kaluguran, ipanalangin me ing ketang malayan. King lagyo ni Paapo niya nakamponing Banal Espiritu, Amen. ingginuman tabi ke kayo. At keka antimurin. Kabang pagsadyan tayong pagmasusyan ng misteryo ng lugod ng Kristo, tanggapan tala rin kasalanan tamo, ipanigabu tamo king ginum, ing patawaran ng pongpasik na nga nakatamo.
Yagkas tamong ening miyag na nagnaning kapanisyan, aminan ko, King Dios sa mapamakalulu at kay kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinita ipanigapuko, kang nuan amariyang kapilanman virhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Dios aginuta mo. ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at kimpanga patawad na rin kasalanan tamo. Idala na katamongan sana, king biye alang angga. Amen. Ginu pakalulu, Ginu pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginu pakalulu. Ginu pakalulu. Manalangin tayo. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Walhati, walhati sa Diyos, walhati sa Diyos sa kaitaasan. Walhati, walhati sa Diyos, walhati sa Diyos sa kaitaasan. Panginoong Diyos, hari ng langit, Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Walhati, walhati sa Diyos, walhati sa Diyos sa kaitaasan. Walhati, walhati sa Diyos, walhati sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tamo. O Ginoo, antabayanan mo kami at antabayanan ngining pigaganakan miya ingnuan talapan walu ning kasalpantayanan San Fernando. Mapakumbaba ming ipanigapu king kapamilatan daring merituna. Aso pa na kaming manalig keka at mga ngas manalig karing ke kaming sarili. Itiadwan mi o Diyos, kapamilataning ginuming Yesu Kristong anak mo, ang mabibiyat magari kami mo, king kami itong aning banal espiritu, manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang ibad, king libro ng Tobias. I Rafael pekisabyanong lihim, at nga nang sinabi, pasalamat ko king Diyos, iyagkas yu ing kapurian kaya, king arapanda ring sablang mabye, alang-alang king sablang kalam apig kalubna ke kayo. Purian yet parangalan ing keyang lagyo, ihayag yula king arapanda ring sablang tao, ding dapat ning Diyos, agpang king pangaintuliran da, at kapilan man eyo sa sasawan ing pamipasalamat kaya. Matulid pin ing isinop ing lihim na ning ari, dapat matulid mo naman ing ilantad nalat ihayag, ding dapat ning Diyos. Pasalamatan niyeng karampatan, dapat kong mayap at alang marok amiras ke kayo. Ing ipanalangin kambening pamagayuno, ampon ing pamaglimus kambening mayap apami pamiyasal,
may gitlang palak kayapan, kesa karing pibansyan, amayakwa king paralan amarok. Mayap palak, ing maglimus kesa king tumipon aginto. Ing pamaglimus, makaligtas siya king kamatayan, at linisa na ing sablang uring pamikasala. Detang mababye, dapat detang ingatan ing lihim na ning metong ayari, dapat matulid mo naman ing ilantadla king Amo king luwal king darmusakan daring tao. Ikayo ing suluning yato. Eya malyaring pampanan ing syudad na makatalakad babo ning meto nga bundok. Alang maninding kan sulu kebat takpanya mo. Kim meto nga pana